Hagani ke sngi ke Shillong Club Limited rengkat ke jingi Trelang, bad ke office jong ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills. Shibenta na ke jing rakhe ke jing dap nyupsan senam ke jing yo Laitluid kari, na ke jing sensyar ki pareng. Kalau penlong ke jingiakob lehkai ke belatip, kum ka 75th Independence Golf Cup. Ke basi sngi ha ulum tiat golf ubadana ke nong ba Shillong ha golf links. Hagani ke jingiakob lawan isim benta dapat nyu pungut kini lehkai kentup gi kendiat ngut gi kentai bat nikini baru kini lehkai la don ru ke balawan na ke jela Asam. Hadian bala pendap lot ibarak ke jingiakob i kategori beper ha ke bakut no akupor janmiat la penbenai kinong job. Kinong job gani ke jingiakob ha ka kategori not aduk khatar ya kanam best gross la job da ubenu malakar ka bau bolon baar ude doktor ki icing. Ya kanam best net la job do ba bright star kurba kat ba ubuan baar ude ba Jonathan yau pnyau. Ha ka kategori khatlah do arpusau ya kanam best gross la job do ba Shampang khongla ubalwan baar ude ba KW Marbanyang. Ya kanam best net la job do dipakol ba kanam best net joint la job do ba Jerum nong ba do Kia Khan. Na ki kentai pat kanam best gross la job da ka Puja Gowenka ba kanam best net la job da ka Gunjan Singhania. Nagalang gi kena apat ha ke junior la job da Deep Bajaj ba ke sub junior pat la job da u Shananya Bajaj. Ha ke jingalang sam khusna ma ke porjan miet le don rengkat ru ke Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong Isawanda lalu iblalong ke kongsan ha ke jingalang. Rengkat kinong kip kam jang ke Golf Club bakentup u Director uba Hector Marwen u Presiden ke Shillong Club Limited u Suresh Singh bat kiwei. Yeah, see, all our local players, maximum are local, except we have few from the army. I'm talking about their skill. Oh, they are doing very well. Actually, we have players. We have guys who are playing 4 handicap. 2-3 of them are 4 handicaps. Some are 6 handicaps. Some are 8 handicaps. Handicap is what you play. The entire round is 70. Okay, I mean that's the 70 is there. So anybody plays suppose 74. His handicap is 4.